kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga itilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, sada kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayan nga rin ti surat, nalidem akalman, apakasalitaan ni Rusa, iti Kalayan Island, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tapang panunutek tinalidem nga kalman ko. Ngayon maguray kada kayo. Na-close ko na ti surat. Basahin tayo. Sorry. Kurata pataudek. Idi tapang panunutek tinalidem akalman apaset tibiyag ko kinayat manong nemi. Idi damok ti agayat, isungeng karigatak ti amin tapno makalibasak iti impyerno, nga idi damo karim pagarup ko nga langit, manong nemi. Kahit nga sawan manong nemi, nagsanggasatak nga nakirelasyon iti muna nga ayat, imbilang kong impyerno no mampay ti amok idikit langit, ngem naglibasak. Kahit manigpon iti ili nga Santa Ana, nagsubliak iti isla anakay nakak, kandi makkilat. Iti Kalayan Island, iti sidong datatang kendua alalaki akakapsat ko, nga siyakti na una. Nasurukan nga 50 titawen ni tatang manunemi, kat kuna na kanya, ay, kung nagtupay nga minkeng kakit, ididamo, sa balasang ka, ngagbabawi kanto nga sumurot iti dahi nga lalaki. Kitbud no, nga po na nagsubli ka dito, akas tatilangam. Susapoy. At dala imay dito Kalayan nga taga Santa Ana, no, taga Aluman dito, taga mainland. Imay dito isla. Simurot kami tan keng kuana. Dati amom di kiti talaki nga taga dita mainland kita nasayaat da. At napasamak ngay. Diyak namin paggarupen nga. Nga niya. Nga may turod na kadangran ni Ray. Tapos Ray pa'y tinagan na. Tanon, amok lang ko maamang. Apay ko mga italag ko ti pusok, kin amin ko kin kuha na alaman. Nagbidutak tatang. Ti amok kat napudnot pa nagayat diri kanya. Ti amok kat nasingpet. Ngam gayam. Babaero tatang. Ay, talaga abit kita taga mainland. Kita taga Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay. Kaya taga Apari. Kaya kalaman nyo kaya nagsusapo. Yan, umay dala ito isla, dito Kalayan. Kunamlan no, sa sinoda nga agkarkari. Dangar tinaramid na kayo ta. Piman ka pa nga taga-isla. Babaero iso na tatang. Saan ka mapmapnek? Kanyak. Kaya no ilabang ko ti kalintagak, siyak nga kalibin na isuon na. Siyak kaliblibin na. Dusaan na ka. Sigurado nga dangran na ka. Atong paan kung taran, danugan nagpay. Nagadimbag saan kayo nga nagkasar? Wantang, imbag lagi din saan ka nga nagkasar. Akin saan kayo nga nagkaanak? Imbag man nakalibas ka. Namin adun ngayon ginandat ko taglibas tang. Tagasin nyo, impupuklak ti may isa nga silid. Sapoya. Nga, anda pa yun, nagitigundawi nga jak makumpleto ti mga niti may isang alda. Ay, susapo kita magkadla kaya. O, matlat na ti bibiyang, digiti naganak, kan kakapsat na, iti araramidan ni Ray kanya. Ay, sus, konsididor, nga naganak ko ng lukasta. Nagsanggasak, ka nagayat, iti na pudnotang. Mamatpati kan tumat ngamin, digiti taga-mainland. Ha, kung gundawayan dalat, kinarukop, kinalupoy, digiti taga-isla. Susapo aya. Ungarod tang. Siyak pa ng pudong gayat. Guwapo kat baknang tinayat ko.
Ngayon maumad gayam ti serbit, kinagwapo, kinamaknang na. Sayang deta nga ayat, tatang. No amok lakom. Una, no amom lakom. Ay, sus, mabalimpay nga kanta neta. No amok lakoma. Nga, nalala. Yung tatang mo, nakainom dansa. Ay, awan pa iti inom ko. Oo, naibus dati, naibusin ti arak dita sangge. Handa pa yung nakagatang sa Jamainland. Alala, losto na nga rodan. Ha? Dito'y mo. Uray kasano, agbiag tayo, karigi dito ang lalaki nga kabsat mo, balasan ko. Uray na bayagin, nga nauli na kay tina. Uray no may sakla nga mangalap. Makumpleto tayo di mangan, titong galal daw. Sana tayo nga baybayan ni Apo Diyos. Basta saan tayo arami titakes. Nalawag ka de. Kuntang, nagyaman na kada kayo tatang. Taorin nung nagbalina ka na sukir nga anak. Kita si awat kayo ta kanya. Ipatpatag ka rusa anak. Kit na yung bag-unay. Daing karigatam tinagsubli dito'y island. Dito'y kalayan. Diyak doon kayo tagbidot tatang. Rumbeng lang. Unay deta. Basta saan ka nagtagtal ka na kita tagamenlan. Susapo. Agad nga doon ka lalaki dito'y kalayan. Aping hansam mo kaya ti may sakatakwada. Taga-mainland man kami ti kayat mo. Pero bigla una, kat inton makarik na ka man ti ayat, rusa. Siguraduem nga saan kang bidot. Tatno saan mo nga mapasaran tirigat, kan panagsaga ba? Undatang, tanangik nung tagpili. Saang itirwar, ti pagrukudak, no di kat, noan niya dita, adda ti kaungan na ti may isang lalaki. Urin nga minaurat, urin na kagwap-gwapo, no rinukir tapuso na. Jesus apoy kahit kumin kami nga babae kita agbasar kita kinagwapo. Untang jakton kayat pa'y tagbidot tang. Tapos to jakon kayat pa'y tagsagaba. Jakon kayat nagiti gwapo. Untang unang samat unang amin nga gwapo kit na loko. Jesus apo basta talangin tagpili. Ti pagyamanak manong nemi ket saan nakon nga ribukan pa ni Ray. Ti amok idi ket umaynak sukunen. Wain manong. Alis to ngamin nga makadanon dito kalayan gabuta dabang kana abukod manong. Ngem saan magtanga nagpakpakita pa kadyak manong. Hanen. Sabi ko mga sana nga pagpakita. Text na nagamamon may idi kinire manong. Nga di imay dito'y islami, dito'y kalayan kata ad-adamat idin nga nain labak. Idi taawisan na agawid din sa Santa Ana manong kitsimuro ta. Sino yata nga rin nga taga Santa Ana ya? Ano nga barangay? Di naman imbaga dito'y manong. Di ba naglamas manong na may dagiti aldaw, lawas ken bulan, cellphone manenta dadangi igkamak deta ket cellphone kayo ano daddo manong na wait ko no madamat ti trabaho ano madamat panaglabak kada agluto ken nagdalus ken adadalat nga cellphone ti ikasok manong ruam ko ngamin manong nemi ti agtext patangak dagiti pangisandak aging ka nga nagka-interesak na nakitext kini Anton. Anton itan, Anton. Ngay di agangay manong nemigat siyak payen timang tawag ken kuana no makapaludak iti anlikol manong nemi ken awan pulos ti limlim ko ken kuana may papangkanya. Hello, Anton? No anyaman di kitin sa turiyak ken ka, may papan kanyak, ken kada kami, ket awan surok awang kurang na. Kadi, wen, mamati ka kuma. Pasig nga kinapudno. Napadasa kong dinagayat iti nagbidtot nga nagayat. Ket numabalin, jakon kayat pa nga maulit na ita nga bidtot. Ket kayat ko kumamit nga, no kasano ti kinapudno, basta kumamit agbaling nga kinapudno na kanya. Ket talaga pa nga niya. Agdalik ka kaniya, Rusa. Napudnuak. Kadi,
Kasta matibagbagan ni Ray idi. Sabalin ni Ray, sabali ang basta siyak tipat siya. Manong name ni Anton ket taga Badok. Ni. Sino ta Anton dito Badok? Badok Ilocos Norte ni Anton manong sa Jai. Idi damo ket nasa dot nga reply idi text ko nga mi agangay ket isumat ti text nga text aging ka nagsininged tirik nami manong numampesan kami pa nga nagkita. Ket no kasano manong name iti kinapudno dagiti imbagak ken kuana amay papan kanya ket namati akmet nga saan nga parparto at laing dagiti imbagana. Gabuta arig na manong name ket agpadpada kami ti gasat iti immo na nga ayat mi manong name. Tako na ni Anton. Saan kami mat nga nagkasarkin ni Jeline? Ano? Jeline tinaga na? Kaslakin ka kay kini Ray. Di kayo nagkasar, di ba? Kaslaman tinapasama kada kami kini Jeline. Duan nga tanak, duan titawan ti anak mi. Idi talawan da. Naganak ni Jeline. Imbag kang saan ka naganak? Saanin nga makaanos pa ni Jeline. Iti kinarikat ti biyag mi. Nga, abusta, marigrikat kami laeng. Sakit adap iti maod nga sakit ko. Ada sakit mo, Anton? Uy. Gapo siguro iti panangabusok iti bagik. Nga agtrabaho. Tapno mabiyag ko lang na kita ginak. Iso nga timaod dito nga sakit ko. Idi kuhan. Kaano? Idi adat anak mi. So nga timaod ti sakit ko. Anong sakit mo? Epilepsy. Uhay niso ko nada eh. Epilepsy. Tay ko nada nga kisiw. Anya? Ada kisiw mo? Uy. Uri ko man namang mga anak na ako sa mort kisiw ko. So po. No, daka nga rin din ti danom. Tagkisiw ka. Uri no anyo ti araramidat. Talaga nga sa dinuman ti ayan ko. Ket no sumrulatan. Tagayam, Diyos ko. Tala masarakan. Ano ta ko lang? Awan. Nagayam sakit mo, kisiw. Uwan. Ket no sirarabaw ka to kanya ako, nagkisiw ka. Kulam tulatan. Kimayat Tablo sa aling nga may kat. Manong name, kasat istorya ni Anton. At ka no kisiw na. Sa agsan na ay manong name ako na nagrigat. Maso no pwede marigrigat. Isupit ti taudan ti kasto nga sakit, Rosa. No sumken, kat basta latan sumken. Mariknak nga kumsyalak. Nga agtagtagirgerak. Aging nga mabalbaliktada. Bigla na tangaminan nga adamangig ko nga ado nga nakasingsinggit. Nakasingsinggit ti unin Nga dyak ka mo no. Asino. Kung sa dino pagkapon na taga-uni. Nga orek lang matitilang ti kasta unay. Aging nga mapukawan ak ti puot. Kasano no sumuro na ito nga sakit ko no dati danom. Uno iti pa nagbaliktad ko ket apo iti mabaliktadak. Diyos ko. Iti unay iti amak ko nga mapasamak kanyak. Rosa. Ket amin dagitoy nga imbagak ken ka Rosa. Ket awan surok, awang kurang na. Ay, sanda kang padpadat gasat Apel ko naman tikasta. Ada kisyo mo ket siya ket awan. Kasi nang tanagkisyo mo no ka. Dat ada mangig ko nga kasing-singkit nga na yung ko na natay. Matitilang ko na siya kisyo. Kisiwak mo nohan. Manong name kasta at istorya ni Anton. Ulila ka nung ademang da Anton kaya nagdidwa lalaki met nga dyan na manong name. Konforme ka nung ti ipat patrabaho da keng kuana iti talon wano ti banggag. Kaya amuna ka nung manong name iti agkarpintero. Ubra na amin nga ubra manong. Basta da pamataudan at da pagpuan at pagbiagda nga kakabsat. Uraan niya klase nga trabahon.
Nulabsat tagsaw manong nemi no kasano ti kinarigat ti biyag mi, mas pay ken kadakwada. Ket kasupadi na unay ni Ray manong nemi. Ni Ray ket kwapo, baknang, aday ti kang runaan nga nakainlabak ken ni Ray manong nemi, tarapaab kong aruteg namay, ngem nagbiddutak. Manong, kanita may saakas ken ni Anton ti pakariknak mani iti ayat, agayatak iti lalaki nga dakisiw na, may sakadimanin da ito nga dakkalabidtot manong nemi. Idi maamuan ni tatang manong nemi nga ti pagayatak, pakariknak manin ti ayat ket adakisiw na. Ay, kunak to pa ilagaw, di mo kahit pala. Kunak malalo di sa mo na kahit patagbidtot, Rosa. Ano manin da ito nga rarabidem, Rosa? Ay, tatang, ay susapo ya. Idi da mo, guwapo kin baklang ti simro tam. Tako namlan nagnamay ka, ngayon tamasamak, kabilan na ka. Ano siya, nabit, guwapo, narangkas, kang babaero. Ita, timay ka doon, kapakarikdam di ayat. Lalaki nga narigrigat pa itibiyagdang imdata. Datayo, nga dapat kisiw na. Ay, susapo, sobra ka ba? Ano nga rin mabaling ko, sumat pakariknak ti ayat. Dahil na kami ti manipod di adan, cellphone. Di sumat latan ti obram, maliwayan pa hindi kita trabaho, di nagtibalay. Ay, pauna kiti daya. Sino nga mintin ang parpartuat nang imbento ti cellphone na yan? Samot atatang. Ano nga saan? Maubrak man amin na kiti ubrak. Ay ngam no idi. Kahit nagbidot ka gapo iti katetext mo. No sinuditan ti katetext mo. Ita. Gapo manin iti text. Makaramid ka manin ti bidot. Agayat ka manin kasta. Diyan ka mo daw. Wala nga di mo ama. Diyan ka mo no. No ayat, wano asi lang dito nga marikriknak kini Anton. No idi, kat nagayatak kini Ray, gabutan na maik nga naragsakak, kanak na maik din nana, tabak ng dangarod. Yung nagbidutak, kat ita, mas asyanak kini Anton. Naabay ko mga masyan kakeng kuhana, takasano, no kasunod rigat tayo tatanggat, mas peti rigat da. Makariknak ti asi, kanya ka mo no, ayat pa iti mariknak. Ay, po ya karaho, hindi ti kasta kariknak ng ayat tapusam. Ay, so saya. Uli na kadungan demang, taluda nga kakapsat, kat ni Anton tinauna, ngawan ti adal da, akas ka na tayo. Kang runan ti amin tatang, ada sakit na kisiw. Kisiw! Karaho da ita nga sakit, Rosa. Sumken oray sa dinote, ayan na, ang oray niya't umubrayan na, dahil nga sakit. At nakasta ini kahit kakaruba tayo, malagip mo. Diyak malagip tang, ay man, natayga po ta, idi adda, idi bay-bay. Na era na nga nagkisew, kat nalmas. Sus, basta ka ditang, uwain. At adya bay-bay, bagam ta, nagkisew. Natnagin iti danaw, maumot tinangarayat keng kuha natin, amot aglangoy na tayo, nagkisiw nga ro, nalmas. Gabo. Dito nga ro tiyam amak kong kini Anton tatang, nga sumrong adda isuna iti danom, ngawan adagos ti mga rayat keng kuha na. Agayat katikas keng kuha na. Uwan sa tatang, ay nakaraho, nagadunga lalaki dito, lugar tayo, ngem deje pa lang nga Anton, nga kisiw, nga taga-badok ti. Nakariknam ti ayat. Habi nga kami nga susarang pala text na cellphone mo. Nagtetext ka kanig ti lalaki. Ay susapo ay uray blatan kiti babaro dito nga mang pasyar ken ka. Tapno sigurado nga mamumida. Nadang. Saan ka di nga takay madlatag ko na. Nga saan itiruar ti langa ti tao. Ti pagrukodan. No napod nun ti ayat na. Wala nga adda ko mamatay sa bali. Nga isuna. Nga saan nga, ay susabo ay o sarap nga minta panunot mo saan nga tapusom. Urek lagoyak. O sarap ta panunot mo, nga saan lang nga tapusom te magturayem. Tatang, ori na kasunod, tirigat, ti panagbiag. No, adda na po nung ayat, itunggal may sa, kat naragsak da sang kari. Napudno nga tamat kang karadya nga napudno nga tamat kang karadya nga Anton. Patsa ka napudno ni ano nga gayat tatang. Ketsi ka.
Agtalinad kanto nga tanga na pudno keng kuha na tilikodan ti amin. Saan kanto nga tanga mauma nga makiden na tikas keng kuha nga kisiw mo. Tinapudno nga ayat ang katawan kat managsakripisyo. Nga, tinapudno nga ayat kat managsakripisyo. Ay, karako, makamu ka. Ngam no siya kumatibabotoray, Rosa. Kat saan ko mga kaski ni Anton, tamang ano, hagbidot ka manen. Tatang, mariknak unay. Na, mariknak no pa, di kampay nagkit-kita kina Anton, kat talagang napudot pa nagahit ko keng kuhala. Sa balit, sa balit marikriknak. May gidyat ka rin di marikriknak kini Raytang. Sa balit na ito, dati kung kunada nga napudno ayat, no, tagayatak tikas kini Anton. Hakari? Sa bagay. Napudnon pa nagayat mo, tatiligodan nga kisiwis mo na agayat kalata. Untang, abos na pada kang marigrigat, kada dapat sakit na kisiw. Basta mariknak, ang gayatak yung kuha na tinapudno tatang, nga orin no anyat mapaspasamak, kadinto ang balbali ti panagayat ko keng kuha na. Ay, sus Maria, ako nada. Ini ba naglambas di katel daw manong name adadan nga mariknak ti kinasinged ni Anton iti pusok. Ano anya ti mariknak kat kastamat ti mariknak na. Aging ka nagtulagan min nga agkita kamin iti personal. Allah, agkita dan iti personal. Kasanunok sangsangot na pagkamuntag kisiw. Padaanan nyo iti pagkita darusa kini Anton. Aya, padaanan nyo, aya. Oon manong name aging ka nagtulagan min nga kita kami iti personal. Kat gapot adda kisiw asakit ni Anton manong name nagtulagan mi nga siyak ti mapan iti ayanda. Allah. Param kalayan tubadok. Nagtulagan mi nga siyak ti mapan iti ayanda imbes nga isu ti umay diti Kalayan Island manong. Baka no maulaw isuna nga agbiyahe iti tao. Imidag pakadak kinitatang kastaona iti ba nangigawid na kanya. Ay, karaho! Di ka ka di babae iti bagay, ha, Rosa? Sika pa yan nga babae iti mapanmang danon iti Redia kisiw nga Anton. Maawatan na kumatataw. Ano ko maturumbeng awatakin ka? Ipatpatig ko na iunin ni Anton. Kinpatsik inipatpatignak mo dito na pudno. Nga daking kuha na ti kasapulak. Ti sapsapulik na ragsak. Aragsak kumat agserbi. Kinagayat itikas ken kuha na. Nagayat minsunat na pudno. Ay, Jesus rapo yan. Binamaulyo nga ayat. Nga po iti data nga ayat. Kat mapuko ti simbeng ti panunot mo. Isugag mauyong kan, Rosa. Sanda ko mga igawid tatang. Kaya siyak ti amam. Kat saan nga rumbeng nga sikat ti masurot. No di kat siyak. Laglagi pa data. Siyak ti amam kat siyak ti rumbeng nga masurot. No kunak nga saan ka nga mapan. Saan? Yung orin no saan ka palubusan. Siguro kita nabidag taglibas. Aglibas ka manan. Ay susamo. Managlilibas ka siya Rosa. Ti saan nagtungpal kada kayo. Aglibasak no saan ka. Saan ka palubusan. Tungpalik ti mandar ti pusok. No kunak tatang itong balik. Ay susapo. Ay sus. Dalak na kalakumat ti dumalog dalog ti mesa nga babae. Tapay lang. No, nagpaur talaga natanggid di ulam. Nasukil ka nga na kaya, sige. Aramidim ti kayat mong aramidin katawan doon ti panagpabasulam nung tibit lasika. Ito makaramid ka man yung tibidot. Kahit gapot na dinakmat ang mga tungpanin. Sige, ingkan. Ingkan ti kayat mo papanan. Kahit nagsublikan to kaspagarigan. Saan kanton nga awaten bahay? Tatang? Wen! Ha! Alam patasan? Datat lang lagi pa. Nagbidot ka ni Damo si Karosa. Ulitam ka di ba ng tagbidot? Saan ka tamad ng nagbidot? Ay, sakar nga mga buka. Mapang ka. Ngayon tayo na akon. Hawan ton te. Paset mo dito'y isla. Ha, saan kanton nga makadanon pa dito'y Kalayan Island. Awan ton ti sang patam. Tatang, saan kumamatakas ta? Saan ta kumamatakas sigidan nga anak? Paset ba nakigasang-gasat ti biyag? Iso ka kayot ko't makigasang-gasat. Sa pulik tinay ka di lalaki para kanyak. Iso kasang ko mga gura ti pabalon nyo kanyak tang. Bendisyon ko mati kayot kung ipabalon nyo kanyak. Kaya balabalit tantak kumakadagay ti kararagyo ti Diyos. Nga sabay ko mga tatarabayan nak
Tarabay nak na po, Diyos ti papanak. Sabi ko matang sana ka nagbidot. Hala, hawakan mo ka. Ikahawid ka di mo kayat? Ibagang pangaglibas ka? Hala, sige, ganap na. Kunada siguro manong name nga natangkan ti ulok. Ken may saka na sukir nga inanak. Taad-adda nga tong palig ti mandar ti pusok ngem ti mandar. Wano kayat ni tatang ko. Ket manig po iti Kalayan Island, manon nemi nagluganak iti pampasahero nga bangka, ket tadi manon kami iti ili nga Claveria. Saak naglugan ti minibus, kadi manon ijay lawag. Medyo panakkelen ti awit ko nga kwarta manong, ta inururnong ko. Adagiti ininted idi ni Ray kanyak, idi tanasya at pailang isuna kanyak. Dagayang kwarta na, dagayang balo na kwarta. Nga saan nga mo ni tatang dagito nga kwarta? Dakal ti pamating nga kasapulag dagito nga kwarta, iti papanak. Tinawagak ni Anton, tapno yung baga nga dakon dito lawag. Ngam di namat sungsung-batan ti cellphone na. In-text ko lang tan manong. Ngam awan ti mauray ko nga text back na. Nagdanagak. Apay nga jak makontak ni Anton. Apay ito, awan ti mauray ko text na. Text back na. Impatuloy ko lang ti panggip ko manong. Nagluga na kiti minibus, katinong palko timbaga na idi nga pagdisagak kalpasan na. Nagluga na kiti tricycle katimbagak no sa dinot papanak. Adabagat nga nadanon ko ti uneg ti tricycle. La. Ay. Papalam ako lang balasag ka. Iti ayanda Anton. Anton nga kisew. Ayanda Anton, di pa balasan ko. Amamuyo ka di sunan ha. Ni Anton nga kisew. Uwan na. Ay lakata, di mo madano ni Jabalay da ita taintaray da isunay di hospital, di batak. Ha? Simrumanin ti kisew da. Ano? Sumulagay mo, sungsung batan tawag ko, kinawang tagsbak na. Hospital ko na yung taapay. Ay nabalasan ko, grabe tinapasamak na. Hana? No, naladaw nga tati, iaarayat da, baka na tayo kumaitan. Naletson ko man. Ay, ako na yun, nauram ti kagudwa ti bagina. Diyos ko, saan nga po no dahi talana? Saan nga po no? Ngayon iso ti pudno balasan ko. Aglot-luto ka no, ni Anton. Nakarubrob-rob ka no, dyan dalikan. Hindi ta sumuro ti kisiw na. Ano to ko na yun, Nana? Isang pud no deta. Ay, may sutipod no balasan ko. Aglot-luto ka no ni Anton. Ay, nakarubrob-rob dyan dalikan. Hindi sumuro ti kisiw na. Siguro kit saan nga naadaywan ti dalikan, kit iti mismo nga dalikan, ti nakatulidan na. Ay na, Diyos ko, isalakan niyo ko man ni Anton. Naisalakan mat kit din balasan ko. Si Bibiyag. Ay, miso na lang tanaletson di ka gudwat bagina. Ay, ngam nakarot, iba nakauram, ti kan nigid apasit ti rupa na, tapati di lapayag na kit na uram. Anya, pingaw itan ni Anton. Sa alangin nga kisiw, Anton pingaw kin kisiw ko na da. Nakakaasit nila nga na, no sinupay ti kadakwada nga piman nga ululila. Isupay ti, baka pasamakan iti kasjay nga kinagrabe ti pagteng aya. Isus apo, apaya kasto ka talaga. No sa sinupay di kita marigrigat unay, adadamat nga mag-agrigat da. Manong driver, kinunak manong name ti driver ti tricycle. Mabaling arkilak ti tricycle mo, itulod na ko medyo hospital di bata. Ay, asino ka ngamin ay balasan ko. Siyak ti babaeng binilin ni Apo Diyos ng mapan mga sikasukin ni Anton na. Ay, lagmayatan no kasta balasan ko. Adadaitan ka kasapulan nak ni Anton. Iso nga please manong driver, itulog na ko mati hospital, itayan ni Anton please.
Pagkadang nga ro di tricycle iti ospital manon nemi kat nagyaman idi di na inawat tinjayak nga arkila tilukan na. Tulong na kanon kini Anton. Payat man. Takaasyan na kanumet. Tamaasyan kanumet keng kuana. Ta asidag kanong nga kabagyan na. Tiburidek da Anton, dinadanon ko amang bambantay keng kuana manon nemi maturog ni Anton. Inya mamuk ti bagi ket imbaga kasyak ti sumublat nga mangbantay iti kabsat na. Nagpakada nga rod ti kabsat na ket mapangkano ag remedyo iti kwarta kasapulan da pinalubusak laeng mano. No payad da awit ko a kwarta. Kariti panang matmat ko iti piman nga langa ni Anton manong nemi agur arubos ti iti luwa. Makadignag ti nalaos nga asikan ko anak. Anton, adda akon, Anton. Kari-karik, sangka panawan, adaitan ka kasapulan na. Kasundo ko man ti mga sikasukin ka, no saan nga siyak. Adamat ka di kakabsat mo, ang adada kasapulan ti kaskanyak. Anton, naimas turog naman, no? Nakarong agpeso tinapasamak na ni. Nakarong agpeso tinapasamak mo, Anton. Tikanigid nga paset tirupam. Nakarong ti pa nakauram na. Ne, nga medyo naapektaran di may nga matam. Awan nga agpeso ni akin kanigid nga lapayag mo. Pingaw ka nga talaga. Jesus, nakarong ti pa nakauram taking kanigid nga abaga kan takyag mo. Sus, napasikig ka siguro nga natumba iti sumsumgid nga dalikan. Akas ko na ti bakit nga nakaamwak tinapasamak mo, Anton. Kaya nagyaman ta kinabo Diyos, tas ibibiyag ka pailaan. Nga mapasamak madla ti panagkita ta. Kitulitik Anton saan ko nga panawon. Adadaitan nga kasapulan na. Adadaitan nga mariknak tinapudno nga panagayad ko ken Anton. Nakasaganak ng serbikan ka. Gamot ay patpatag ka unay-unay, Anton. Kaya di ta makariing ni Anton manong name agar arubos dagiti luwana. Rosa. Itay pailangan daak. Nga mangbambantay keng Anton. Nga itay kumapailangan kahit kang harakupen. Harakupep. Itikas kanya. Sika ni Anton sanggadi. Wen. Siyak ni Anton nga wawagan na tikisiw. Inauna ang kabsat, nagriduha kabsat ko. Nga ulila kami nga demang. Nakarigrigat ti kasasaad mi. Nga rin po na no api nga sanga nakaanos ti babae nga imunang inayat ko. Kat tinalawan da kakadwa na ti anak mi. Ti amok idi kat awanin ti dumteng pay nga nakana nga didigray ti biyag ko. Ngayon niya da ito nga napasamak. Anton, panubog ti biyag di napasamak. Ngayon apeng siyak. Apeng siyak, tinasken nga masubok kakastoy. Asyak ng marigrigat. Iti kaandan. Siya ka marigrigat nga daan ti kisiw nga sakit. Nga gapoy ti dayto nga sakit ko kakastoyin tinagbanagat. Matmatam tilangak, Rosa. Sa anak nga taon. Awanin tilangak. Awanin ti serserbi ti biyag kaniya. Saan, Anton? Saan mo sa unday ta, Anton? Saan? Nasaset ko mangharudin na tayo kon. Kaya't kon ti matay. Hindi kasto nga kasasaad ko. Kayat kon ti matay. Saan mo sa unday ta kon nakanton? Agyaman ka hindi kinaapin Diyos na naispal ka. Ada na pintas nga plano ti Diyos para keng Anton. Saan ka pa'y nga matay? Gamotado kami nga mangipatbatag kang ka. Nangruna kanyak. Ipatbatag ka unay-unay, Anton. O, Anton. Inarakop ko nga nung name ni Anton. Sa anak ka may karikan ka, Rosa. Anak ka may karikan ka. May karika. Api ko mga saan.
Noon niya ti maniknak idi, tasang ka pa yung kakastoy. Idi saan ka pa yung nakita, adadaman itang maniknak, no kasano ti panawag, ginabating mo kanya. Ipat-pating ka antun, adadaman itan. Nga na yunan ti panakaniknak ka. Ti panagayat ko kayong kanton. Uray no kastoy tilangak, agbaliw man tilangam. Ngam apay, agbaliw ka di maten ti marikrik na, tapuso para kanya kanton. Rosa, ipatpateg ka. Ipanagnek mo anton. No talagang ipatpategnak, di mo panunutin ti kunam ka kay kayat mo ti matay. Rosa, saan mo panunutin kanyaman? Saan mo apang panunutin no anyaman tilangam? At tuya ka tumulong kang ka, ngagserbi kang ka. Kadawan ti sabali nga panunutin mo sa nga ti panagpaimbag mo itinadaras. Kaya ito nagsublin ti dati nga pigsam, ipanagnek mo nga ipatpatek na. Ngagserbi ka mat kanya, kasi iti panagserbi kang ka. Agbinurig tayo, tirigat ka nam ay Anton. Ha? Takas tarig iti agpinateg sang ka di. Itirigat ka nam ay. Oh, Rosa. Ngay dumduma ka unang agayat, Rosa. Katkas na kaumamat ka niya, iba't patig kamayat unay-unay, Rosa. Ada plano ni Apo Diyos ka data, Anton. Tinapasama kang ka, kat pa nakasubok mo, no kasan ti kinapudno, ti panagayat, ti tunggal may sa kadata. Pero saan ko mga napudno, panagayat ko kang ka, patyam ko mga rod, ngadda kita. Saan ako mga nagpakpakita kang ka, pambarakon ba to? Ti makiden na ti kasken ka, pingaw ka lang aro din, na oram ti kagudwa ti bagim, sakisyaw ka. Oh, saan ko mga napudno, panagayat ko kang ka, adak ko maita? Oh, agyaman na Rosa. Di Apo Diyos ti kang runahan nga pagyamanan tayo, Anton. Kaya nagyaman tayo, nagyaman tayo kina Apo Diyos. Wen manong nemi no anya, dagiti imbaga kini Anton, kat nagtawad da amin, iti kaunga. Kat no anyaman, ti ingkarik kan kuana, nakasagana ngagtungpal. Adumat manong nemi, digiti si Maranay, akabagyan da Anton, kanang tulong da, pinansyal, kanang damat digiti, nagpautang ka na kuana. Makaobran to ni Anton, kat mapanan to ikaro, kasi siya titulag. Inikanda, tinulong, pinautangan da, tayo tunog, makaobran to ni Anton, mapanan to ikaro. Kat dagita nga utang, kan tulong, iso ti inanayak. Kat inyawid mi ni Anton, kalpasan ti upat ngal daw, kat ginatang kumot amin, di kitinaskin nga magatang nga agas na. Kat siyak ti kang runaan, manong nemi, nga magas asikaso ken ko alam. Rosa, apay Anton, saan ka kadi nga marimon, ti kasto nga langa? Ano namin ti langa? Saan mo kasalsaludsudin na? Apay ko mga marimunak. Siyak pa nga akimbagi. No kitaig, tinauram nga pasit, ti abaga. Takyag ko. Kat marimunak pa Agtabtaba. Akasla. Sorry ka na gini mangmangan. Kasla. Igasan. Tula ibagbakam. Saan nga agtabtaba? Kang runanti amin. Saan to nga igasan? Tamag-agasan met. Iso nga ron nga daa ka kanayon. Nga mangdaydayas ka nagiti sugat mo. No madayasak ton, i-apply ko ton nagiti agas. Tano saan nga madayasan, ken saan nga maagasan, ay na, saan lagid di ka maimbagan. Iso nga no tayo kukunam nga agtabtaba, nga igasen no saan nga madalusan. Ngayon, Jack, ipalubos ka ba pasamak tigas Anton? Ha? Asikasuin ka. Siyak ti doktor mo. Siyak pa ti nurse mo. Siyak aminin. Agserbiyak ka. Agyaman na, Rosa. Agyaman na. Gabi ka rin nagsangit ka. Si kape ka lalaki nagsangit. Magkasangit ang kabuti na laos nga nagsak ko. Tanuawang ka kuma. Jack laamon. Di daklagi di maanusan nga asikasuan na yung kakapsat ko. Sumagyaman na, Rosa. Di Apo Diyos, ti pagyamanan man ton. Ti pagyamanan tayo. Inran-ran na,
inranana, nga ti pa nagkita ta, kit iso ti pa nakapasamak, tinakaro nga pa nagkisyo mo, tapno andak nga makasikaso ken ka. Kaya daw dawat tayo kinihapo Diyos. Asapay ko nga, tasag katun nga kiskisiw pa'y. Nang runa, nga saan to nga mapasamak, nga danto, hala? Nang runa, saan to nga mapasamak, no? At danto magatang nga tumarem, tapno, saan nga sumurot kisiw mo? Kaya, sabi ko nga, tasang kantong maumuma kanya, krusa. Kasano ko mga mauma? Kasano no, adan to lalaki nga makita dito lugar may nga guwapo. Diyakon kayo ti guwapo, napadasa ko ti guwapo. Anat inaramid na kanya. Kinabkabil na. Sika, may turedekto nga ta kabilin. Anto, okay tam, di may na sika. Ang kantungar mong umaa, saan anto, nikalikin ka. Basta ipakitam, kaya parik na met, no kasano ti kinapatig ko ken ka. When? Agsarbiya ken ka, kaya agsarbi ka mat kanya. Agpinpinategta, itong balbiyan. Manong nemi awang pulos ti padagin ko na dagit inaramid ko ba nagserbi kini Anton nga kisiw ken pingaw. When? Asyak pa iti bangaramid ka dagit inasken nga maaramid iti uneg ti balay, agdalos, agluto, aglaba, ken digiti kakabsat ni Anton, intultuloy damat manong nemi iti mapanagtrabaho ti talon, ken idadamat no kwa kaniyak dagiti matandanda, uno masuldo da. Kasla siyakon manong nemi ti panakainada, siyak ti asawa da, siyak ti asawa ti kabsat da, kita, weta, isubat no ka ti pangalaak, ti gatang ko karagiti naldaw nga sa pulang ni tanukurang, adamat kwartang igamak. Imbag manong nemita, nagurnungak idi, tamang tid pa lang ti kwarta ti munang ayat ko. Adungot adig iti karoba nga, kawagyan ni Anton, mamaymat ta, mangsarsarong karken kuana. Mesa kadakwada ti bakit nga nakaamuak idi manong nemi, iti napasama kin Anton. Ay, Rosa, balasag ko. Nana, isusimbag mo na yata. Neran na iti nga da, simbang pet ka kita, kasi dyan tinapasama kina Anton. Ayaw, nana, isusapot, tagakalayan island ka. O nana, po kita na iimbag gayam din tagakalayan island. Yan na amin, nana. Dapat kita sa nga imbag, o sa dito nga lugar. Walang kastaon ti pintas ti panangasikasom kina Anton. Alis to ka nagmangga na kiti sugat mo, Anton. May imbagan kan. Nalaing kami ti doktor ken nurse ko, anti. Ay, sala ka nalaing, di kata, saan laan nalaing, no, di kata, naasikaso pa ken ka. Ken napudno ken ka, Anton. Agtultuloy nga ta. Dahito nga kinaanos na. Idinto nga ta mauma. Mamatiak nga dinakto ka umanti. Mamanutikas ken kwa na. Iso nga ti may bagag ken ka Anton baro. So papakam day ta nga kinapudno ni Rosa ken ka. Ha? Aramidam ti amin tapno sa anin nga maulit day tinapasabak iti muna nga ayat mo. Talaga nga kasta taramidak anti. No kabaylak ton tagtrabaho, agtrabaho akton. Ken no kasunod ti kinagakit ko idi. Dublek kita. Ket sabi ko mata, asahanin nga sumurot sakit ko. Ken sabi ko mata, may baganak ton. Sabi ko manti. Ket kasta nga ron tinaramid ni Anton manong nemi nga idi takabilan nan ti agubra. Basta adda agpaubra, mapanla nga mapan. Ket saan nga mauawanan ti ubra. Isudad agkamkamat manong nemi. Dagiti ubra, ti umasdag ken ko ana. Isudad agkakamsat. Taadu ket adu manong nemi dagiti mayat ang mga lakadakwada iti anyaman nga trabaho iti talon, iti bangkag, nagagat ken napintas kano ti trabaho niya. Aging ka nga dinapupuutan manong nemi nakaurnungan ni Suna. Rosa, kabailakon. Kabailamon ti? Kabailakon. Gusto ka mabaling kama,
ket mapasama ken. Kabaylamon, kaya't mo nga mapasama ken. Nabayag basitin nga lapig sa ako na. Ken, saan matang nga sumusumuro di kisi ko. Iso nga kabaylakon. Anton, sa ore do Santa Fe nga nagkasar. Anya namin ti among ako nakakabaylakon. Ken kayat ko nga mapasama ken. Ti agaramin ti anak ta. Ti ko nakat kabaylakon ti agbiyahe ti bangka nga sumurot ken ka ijay lugaryo. Ta into no intan agpakawan kini tatang mo ta sadya tumaten nga pagtulagan na ti kasarta. No kayat mo sadya to payan Kalain Island ti pagkasaran na. Ket inton makapagkasartanan yan. Ison tumaten ti panagaramid ti anak ta. Kung na nga oren inton rabi pa ket din no kaya sa kayat mo. Ha? Inton oren inton rabi no kayat mo. Ngem no sampay nagkasarta pa yung umuna ko nam di iso. Baka kisiw ka to kasi rarabaw ka na ka. Di mo yatam no. Oray sa anak ko agad. Automatic no kati. Nagkisiw. Loka. Yung sampay nga ita. Tinawagak ti cellphone ti kapsat ko manong name tapno makasaritak ni tatang. Impakamok ti panggep mi, ipakaamok ti panggep mi kini Anton. Ket kasta ori ti ragsakda manong name. Talagbalin-malin nga man nakaawat ni tatang ko. Ket kasta nga ron tinapasamak. Kaduami, di kiti kakabsat ni Anton, ken sumagmanong kakabagyanda, ket lapam kami, nagka. Kinaduami ti sumagmanong kabagyanda, ket insurot ko idan, iti Kalayan Island. Simple laeng ti kalaysa manong name tinaangay, simple laeng. Simple ngam napudno dagiti puso mi ngagpimpinatay kini Anton. Ket ditoy kami Kalayan Island manong name nga nangipatakder iti abong-abong mi. Kaduami dagiti duwa kabsat ket ti trabaho da ita manong name ket agtaraken da ti baboy ket mapamet agkalap iti baybay. Agtaraken ti baboy ken mapanagkalap ti baybay. Naguri ka. Nalpas pa ito, di naman nag-love making. Lalo ko na ito nagsurata. Namayagan nga saan nga simuro ti kisiw ni Anton manong name ng runa kita adda in reseta ni doktor nga maintenance na tapno narigat ton nga sumuro neta nga sakit na nga epilepsy uno kisiw. Ket dayta ti maysa kanunaan nga daw-dawat bi ti Dios. Nasabi ko ba manong name ket santon nga sumrupay dayta asakit ti asawa. Awan panakpak na kakapsat. Iti agda mga manong name ket inawag ko ti umuna bunga ti inayat mi kini Anton. Kaya daw-dawat ko kasabi ko ma ta malasatan minto nga gina intuninak ipasungay ti anak mi. Ken sabi ko ba manong name tagtultuloy dayto nga kinaragsak mi. Dayto nga rod manong name ti pagkabuklan ti pagkasalita kenak pinauluan nalidem nga kalman nga dayta nga nalidem rimanyagen na nalidem nga agdama ken ay na naranyag nga agdama ken naranyag tupay amasakbayan. Ano may panggap manong name iti kinalaing ni Anton iti sex. Oh, tinakamat na madlang. Anong awanin ti sa pulag pa'y kagkuha naman. Ano? Kang kanahin nga kiskisiw. Ti magpindasan naman ang name sa aning nga sumsumro iti panagkisiw na. Ngam tunggal love making kami manong. Kaslag kiskisiw lata. Permi naglaing ti panakpak na tat ka na. Rekla mamitlo manong ket maminsan lagi ko na. So nga saan nakapulos kang babawi nga nakiasawa ti kas kini Anton nga kisiw ken pingaw.
Gamot na talagang bilibak, iti kinaling na. Agasem taduan ton ti anak mi manong. Nang runa di lockdown sa bagay dito Calayan Island manong nemi di lockdown kita laon lockdown. Ito ayan mi. Well, dapat na kita aldaw manong nemi nga na dawil. Iso ka na dawil mit ni Anton. Nawan ti makadisturbo ka na kami kadeta. Magustuhan naman ng nemi tagkisiw itirabaw ko. Sabay ko mga manong nemi tadaman na ibatik nga adan liliwakin pagsarmingan di biyag kanaga di padak nga nagbuya. At sabi ko ada mas kapaharis na itong istorya. Agbadbada kami tigasat manong. Nagayatak ngayon muna, ngayon nagsagabak, iso naman. Nagayat, ada pa anak daa. Ngam sa nga naanusan, live-in partner tarikat, iso nga pinanawan da. Ganda kami tinaykari. Nakaimimbang unay na abod Diyos manong na ini. Tapi nagsabat na tidalan mi. Ada plano na parada kami. Tapno da kami kang padpada ka nagsagaba, iti imuno na, agragsak ti may kadua, kenti ang nanay. Toy nga rodagyaman nga ading mo, Rusa, iti Calayan Island, Cagayan, Philippines.